Je suis Dionise kanizere ko mumeze neza cyane none ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 nizere ko mujye mumeze neza cyane. Ni amakuru mashya agezwe mu ikipe ya Rayon Sport niyo atumye nitereka kuno mugoroba kugira ngo ngende mbahazandani mugende mumenya amakuru agezwe mu ikipe yanyu ya Rayon Sport gikundiro igikaka. Iyi ni ekipe yatanze ibyishimo muri weekend ubwo yatsindaga ku munsi wa gatanu ikipe ya Musanze Football Club yitsinda ibitego 2 ku busa, igitego cya Tony Kitoga ndetse n'igitego cya Habimana Yves. Iyi ekipa ariko irimo amakuru menshi agiye atandukanye nyuma y'iminuka nyinshi zagiye ziba. Iyi ni ekipe irimo yitegura kwakira abakinnyi bashyashya batandatu. Liste naje kuba nkubitaho akajisho y'abakinnyi batandatu bagomba kuba binjira mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni ekipe iri mu biganiro bya nyuma n'umutoza ugomba kuba aba umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport, agomba gutoza ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ikomeze hatanira igikombe cya shampiyona dore ko ari igikombe idaheruka. Ibyo byose nibyo binzanye, ariko mbere yuko ngenda mba imuzi n'umuzingo aya makuru mba nkusaba akantu kamwe gukanda subscribe kuri Great Sport YouTube channel yawe, channel yanjye, channel yacu. Uyu ni umuryango mugari nabashyiriyeho kugira ngo tugenda tumenya amakuru agezweho mu mukino, ujye ugenda uba update mwisi ya sport. Ikipe ya Rayon Sport Women reka bariyo duheraho, ikaba imaze gukina umukino wa shampiyona. Twavuga yuko yari umukino ukomeye cyane kubera ko ni ekipe yari ikeneye gutsinda kugira ngo inganye amanota n'ikipe ya Polisi, noneho bitume ifata umwanya wa mbere, ariko ntago bashije gukunda kubera ko Rayon Sport inganyije na Polisi. Twavuga ko itsikiye kunganya n'ikipe ya Polisi igitego 1-1. Twavuga yuko ari amakosa y'umuzamu, ariko ubwo ngubwo bagomba kuba babikosora kugira ngo mu yindi mikino bazitware neza. Haracyari kare, bigeze kuri journée ya 9 kandi bazakina journée 22. Biracyashoboka yuko ekipa ya Sport yakuramo ano manota atatu irimo irarushwa n'ikipe ya Polisi, bigatuma noneho ifata umwanya wa mbere ikaba yatwara igikombe dore ko imaze imyaka 2 iki gikombe igitwara. Dute twinjira mbere gato yuko twinjira mu makuru zandani mu ikipe ya Sport, reka mbanze mbabwire ko Rwanda Premier League twavuga yuko ikomeje kubera yuko ekipe ya Kiyovu Sport yatsinze ekipe ya Rutsiro, yaje kuba itsinda ibitego 4 ku gitego 1. Ni nako ikipe ya APR Football Club yarayinganyije n'ikipe ya Polisi igitego 1-1, ubusa ku busa. Twavuga yuko nawe yari umukino ukomeye cyane, yari debut y'umutekano agivugisha benshi. Nanashimira abafana rwose, stade ku mugoroba ubonaga yuko yakubise yuzuye. Ikipe ya Sport yatsinze ikipe ya Musanze ibitego 2 ku busa, nayo twavuga yuko yitwaye neza. Mu gihe Muhanga AS Muhanga yatsinzwe n'ikipe y'Amagaju igitego 1 ku busa. Ni nako ikipe ya Bugesera naje kubitsindwa Pamane. Twavuga yuko ikomeje kugenda yitwara neza. Rwanda Premier League ndaza gukora video nyigarukaho, ahubwo nshaka kwinjira mu makuru ari mu ikipe ya Sport kugira ngo mugende muyamenya neza, mugende mumenya ibintu byose 5 kwa 5. Ikipe ya Rayon Sport ni ekipe yabashije gutsinda ikipe ya Musanze ibitego 2 ku busa, ariko ni na ekipe nanone twavuga ko mu mikino itagiye yitwara neza kubera ko yaje kuba itsindwa n'ikipe ya APR ibitego 3 ku busa, itsindwa na AS Kigali ibitego 2 ku busa, inganya n'ikipe ya Gicumbi igitego 1-1. none yatsinze Musanze ibitego 2 ku busa. Rayon Sport ni ekipe yahinduye abayobozi. Murabizi ko komite zayoboraga ikipe ya Rayon Sport zose zakuweho zigasheshwa, hanyuma bakira komite y'inzibacyuho iyobowe na Murenzi Abdara. Ubu ngubu rero ikipe ya Sport nta kindi kirimo imbere, nta kindi gihari. Ni ekipe ikomeje ibiganiro n'abakinnyi bagiye batandukanye, ni ekipe ikomeje ibiganiro n'abatoza. Icyambere ni abatoza, ni umutoza kubera ko niwe wihutirwa. Ni ekipe irimo ibiganiro witwa Julien Met, muramuzi cyane. Uyu ni umufaransa wanyuze mu ikipe ya Rayon Sport. Julien Met yanyuze mu ikipe ya Rayon Sport, ari umutoza mukuru. Biza kurangira atandukanye n'ino ekipe, ndetse ni na ekipe iri mu biganiro nubwo byo bigoye n'uwitwa Adil Elad Mohamed. Uyu nguyu akaba ari umutoza wanyuze mu ikipe ya APR, ni umunyamaroke wanyuze mu ikipe ya APR Football Club. Akaba twavuga yuko yanayigiremo ibihe byiza kubera yuko yaje 2019 aje gutoza ikipe ya APR atwara igikombe 2020 aragitwanitse na 2021. Uyu Adil kandi ari mu ikipe ya APR ntago yigeze atsindwa n'iri na rimwe n'ikipe ya Rayon Sport. Twavuga yuko ni kamwe mu tundi duhigo yasizeho
kubera ko murabyibuka akiza yagitsinze 2-0, murabyibuka umukino wabere kuri Stade Amahoro, igitego cya Rage ndetse n'igitego cya Manzi Thierry, muribuka atsinda Rayon Sport i Bugesera 1-0, yewe n'indi mikino murabyibuka no mu gikombe cy'amahoro yagiye ayitsinda. Uyu nawe rero numwe mu nundi mutoza uri mu biganiro n'ikipe ya Sport. Navuga ngo ni abatoza benshi, ariko Julien Mete ndetse n'uwitwa Adil nibo batoza ikipe ya Sport igomba kuba ihitamo umutoza umwe, kubera yuko nibo nyine yifuza, nibo barimo baragenda baganisha mu kumvikana kuba umwe yasinyira ikipe ya Sport. Rayon Sport navuga yuko Julien Mete niwe ufite amahirwe menshi, ndetse ikipe ya Sport yatangiye ibiganiro n'abakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo ibe yagera gute, ibe yabasinyisha. Rayon Sport nababwira ko mu kwezi kwa mbere igomba kuba yongeramo abakinnyi 6, aho ndetse itekereza umukinnyi wo hagati, igatekereza umuwinga, igatekereza n'undi mwataka, kubera ko fan nganye n'witwa Asumani bakomeje kugenda bagorwa n'ibibazo by'imvune. Iratekereza undi mwataka, igatekereza umuwinga, igatekereza abakinnyi 2 bakina hagati. Ubwo urumva yuko rero ibintu bitazaba byoroshye mu ikipe ya Rayon Sport.